Ia vin cu așa, mă. Vin cu... Vin cu... Ia uite și ребята. Am uști fătem ебальников. Ciao ragazzi. Ciao. Как дела? Cosa? Как дела? Как дела, cosa? No I'm about my pledge. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the back. Cosa? Как дела? Как дела, cosa? Как дела? Cosa vuol dire? Все нормально? Normale? Tutto bene? Sì, sì, bene. Dimmi. Siete la banda? Amici, banda. Out of my face if she coming with that bull. Quick to say my piece, I'm so after school special. Ciao ragazzi. Come va? Siete... Da dove siete? Da dove siete? Tunisia? Conoscete tanti ragazzi qua a Moldova? Moldova. Молдавия. Знаешь кого? Никого? No. Nine. Что здесь у вас? Пиво. Пиво у вас. Yes. Хорошее пиво? Хорош. Я Угу. Работа есть у вас? Работа. работа. No. Деньги хочешь? Деньги. Не хочешь деньги? Nine. Ma scusa, parla italiano. А? Parla italiano. Итальяно? Итальяно так себе. Не очень. Хочешь деньги? 30 отжиманий. Делаешь 30 отжиманий, так? И я даю money. Хочешь? А? 50 евро. Если ты будешь делать 50 отжиманий, я тебе даю 50 евро. 50 евро. Scusami! Scuso! Posso chiedere un aiuto? Mi dai una mano? Mi dai una mano a portare questo, per piacere? Come vuoi portare? Questo portare a casa. Prendi di là. Lui è attaccato. No, ma lascia, questi qua lasciano, dai. Chiama un uomo, per Dai, favore. per favore. Mm? No, così prendiamo subito e andiamo a casa. Vrei să-l ajut? Da. Să-l ajut să ducă un televizor. No, signore? Stai a giocare. Mi aiuto? Non mi aiuto? Non aiuto. Evra. Хочешь? No. Habbi di casa. Cos'è? Cosa vuole vendere? Eh? Cosa vuole vendere? No, niente, sport. Sport. Tu fai sport 50 così, io 50 евро. Хочешь? Ле? Нет? No. У тебя есть деньги? Ormai stanno facendo le Tu sport hai? tutto il giorno Tu hai al lavoro. деньги? Нету? No. No, thanks. Хорошо. Если будет проблема, звоните мне. Хорошо? Я инспектор Горшок здесь. Вся зона моя. Oh, zona, così. Моя. Хорошо? До связи, братаны. Questo ска? No, signora. Я, короче, делаю так. Беру телевизор. Ce? Vrei să-ți dai? Сдача. Сдача. Сдача называется. Окей. Ты сможешь мне помочь, братан? Есть проблема. Есть одна проблема. Yeah. One problem. Мне нужно, короче... Wait a moment, please. Wait just a moment. Can you help me, please? In English. What do you want? What do you want? Money. Money, it's okay. It's ticket, okay. Okay. Moving касса. Sorry, see, Касса. Okay. Короче, есть проблема, братан. Мне нужна, короче, крема. Слышь? Одна крема, one крема. Yeah. Чтобы... Дырка. Per il dito. No, dito. No, дырка в жопе. Геморрой, братан. Ah, okay. А? Okay. Что? I understand. А? I understand. Understand? Что за understand? Козак? Кто это такой? Cosa? Козак questo. This is for hemorrhoid. А, But you have to pay here. This one you have to pay. Бока? What? Бока.
No. Но бока? No. Не нужно для бока. Это хорошо для бока? Tablet. Таблет. No, tablet no. Ты не понимаешь, братан. No, tablet no, I'm sorry. Дырка. Ебальник. Чтобы ебальник покрасить. Di? Ебальник. Для ебальника. Крема, да? Questa è crema. This is a cream. Для дырки. Чтобы в жопу мазать и ебальнику тоже. Sorry, but I don't understand. Нет? Sorry. Хорошо, похуй. I don't understand, Похуй. sorry. Спасибо. I'm so Спасибо. sorry. Ничего. Другое. Я найду другое. Ани, quanti? Sono minorenne. Ma usi? Niente non usi? No? Canna? Non fumi? Mai? Ma perché? Mai? Allora, quando tu parcheggiare, no? Carelli. Quando parcheggiare carelli, proprio quando vai a parcheggiarli, io vengo con la roba, metto roba sopra in carrello, hai capito? In carrello tu lo parcheggi, dopo la notte quando si chiude, tu sei capo, no? Di Intersparo. Sì. Chiude, porti in macchina, andiamo in Albania e vendiamo tutto. Cosa dici? Ты Ванек? Io non parlo Ты Ванек? lingo. Зовут тебя Ванек? Ванька? Non capisci. Черный Ваня? Parlo italiano. Tu parli italiano. Perché vuoi cambiare lingua? Это как? Хуёво parlo. Tu Parlo так себе, бля. Parlo French. French? Comment ça va, notre poule, votre cool? Бля, что ты скажешь? Нормальная идея? Io non capisci cavolo di quello che dici. Бизнес. Бизнес, короче, нормальный бизнес. Romani? Да, нормальный бизнес, короче. Vieni. Оу! Cazzo no. Что за хуйня, блядь? No, è tuo amico. А? È tuo amico. Это? È tuo amico. Ma tuo amico. Io non ho amici. Что, ебанутый нахуй? Chiama carabinieri subito. No, chiama carabinieri, amico Loro mio. passano comunque. Chiama adesso perché questo qua. Coglione. Andiamo, no, ma andiamo a chiederlo. Andiamo a chiedere cosa fa lui. Un охуевший нахуй, не? Охуевший. No, non А что capisci ты слушаешь? niente. Музыка? Tu sai che io non capisco che Musica. sto lingua. Sì. Можно? Послушать. Послушать музыку. No. А что за Radio музыка? per Interspar. Молдавскую музыку ты слушаешь, No, нахуй. con questo. Это что за хуйня? No, lavoro. Давай нахуй parlare. No, Чуть-чуть. mi sentono. А, Capito? понятно. Ecco. Ну тогда, Niente. сделка. Давай. Non ho capito. Бизнес, афари нахуй. No, io non faccio niente. Как нет? Lavoro basta. Как лаворо баста нахуй? Ты же этот, блядь, бригадир Интерспара нахуй. Sì. А? Sì. Давай я, короче, salgo qua. На sì. schiena e tu mi porti via là. Va bene. Dai, amico. Sì, vai, vieni. Dai. Oppa! Andiamo! Andiamo là. Dai! Scendi, dai. Ti butto davanti. Ah, cazzo! Ma non funziona. Avanti. Non funziona. Guarda, amico. Ho sbagliato, pensavo sei Черный Ваня. È un altro mio amico, cazzo. Siete все на один свет, ебан. Siamo... Ты тоже черный просто. Давай. Ciao, fra. Давай. Что это было, нахуй? Что это было? Ты террорист, нахуй? Ты террорист? 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 Иди сюда, на. Иди сюда. Вставай. Вставай. Давай 50 отжиманий. Отжиманий, нахуй, сейчас. Оу. Так, отжиманий. Ты бандита, блядь. Это твой кореш? Здорово, брат. Как дела? Bangla. Бангла? А, Бангла. Ты Бангла? Ага. А что у тебя за трубка, она прикольная? Можно звонить? Позвонить? Chiamata, una chiamata. No, che dentro? Ti dai ok, нахуй. No. Perché? Scontrino, хочешь? No. Хочешь один сконтрин? No, io però noi gratis. Tieni 5 евро, нахуй.
Noi Что? non c'è dentro. Carica non c'è. Este звонит, chiamata одна? Dove? Qua. Italia. Tu di dove sei? Italiano. Italiana русская. Русская. Русский итальянский. Russia. Русский. Russia. Este одна chiamata такая? Italia? Da. Va bene. Italia, бабу. Есть одна баба у меня. Dai numărul. Număr. Telefon număr. Спетана. Одесса. Так. Кяма. Вася. Бригадир. Бригадир. Нормально. Я смотрящий здесь. Сезон. Come va? Bine. Voi... Aspetta che ti dico una cosa. Aspetta. Vuoi un po' di prezzemolo? A poche. No, prezzemolo. Prezzemolo, cazzo, per brodo. Fare brodo. No? Сколько времени, братан? Сколько? नहीं उसका हम नहीं पता А? नहीं Ора. हाँ 3:19 А? 3:19 Что за Тинка, бля? हाँ Тина? 3:19 Ты знаешь Тину? sí Тина, блядь, ты знаешь Тину, братан? Это ты, Кирюша? Кирюша, это ты? Братан, я тебе... Да. Подожди. Это ты? Толя и Костю? Братан, здорово. Здорово, братан. Как дела, нормально? Окей. А что у тебя здесь? हाँ Ты бизнесмен, нахуй? no Как нет? Бизнесмен? А? No, А сколько? Что за телефон у тебя, нахуй? Труба пиздатая. no telepon no bene Novo? no Ah? Fammi questo, chiamare un attimo. no questo no No, chiamare un attimo un numero mio. questo no va bene Un mio amico chiamare subito. Fai 10 di questi. Questo? Sì. Non è questo, è qua. Qua. Fai. Fai, bene fai. Uno, Che cazzo fai qua? uno, due. Давай нахуй, нормально так. Блядь. Это что, пиво? А нахуй ты бросил бомбу? No, anche solo due. Бомбочка, нахуй ты. Нахуй. Сварка? Ты кузнец? Ты кузнец? Ты, амиго? 3-2. 3, 2. 2. Так. 9. 9. English. Nini. 9. 9. Сневен. 7. 0. 0 очко. Очко. 0. Да. 6. Есть связь. Связь есть? Дай один мână cumva. Nu-i, da? A, este. Și пошел? Mă vezi, da? Numero. Numero? Number. Huh? Ah. Come chiamarete? Posso? Nome? Irene, tu? Irene? Michael. Piacere. Piacere. Non ho paura di virus, corona? Sì, ma non avevo nessuno vicino. Cosa? In che senso? Tu non hai paura di questo virus? Perché? Ti chiedo.
però... No, visto che mi hai dato in mano. Ah sì, dopo le disinfetti, insomma. No, perché altra gente non dare mano così. Basta disinfettarle dopo. Ok, posso avere quanti anni hai? 22. 19. Secondo te? Pensavo di più. Quanto? Non lo so, più di me. Può essere? Allora. E cosa fai tu? Sto aspettando il mio ragazzo. Oh cavolo! Quanto tempo ho per scappare via? Non lo so, vedi tu. Slänger som håller med hans. Cosa? Sono signale. Scendi mi lo che sono. Non ho capito. Scendi la lega lì sono non lei. Lui sugar. Oh. No, questa donna, no uomo. Oh, sì. No. No? No. No, basta, No? basta, questa donna. Ah. Singlette? No, quella donna, no uomo, Uomo? Oh, qua. Sigarette che ne? No? Fuori. Basta. No. Se come si? Se li picchiano, se li sveglio, perché c'è la boa. No, basta. Box. Basta. Che fuori? Pasta ragù? Sì, che non piace così. Pasta ragù. Leva fuori. Oh. C'è che le psille. Ma adesso tra poco. Cazzo. Puoi chiamarlo e vedere quando arriva? Addirittura? Perché? Perché così riesco a scappare. Vai adesso se vuoi scappare. No. Casomai chiamo i miei amici. No, meglio di no. Perché? Non vorrei guai. È pericoloso? No, se tu dici che chiami i tuoi amici, però sembrate voi pericolosi. Ma perché? Non pericoloso, è un po' di mafia solo. Ecco, perfetto. Ma davvero faccio paura? Faccio paura? No, quello che hai detto faceva paura. No, tranquilla. Io sono di Bangladesh. Bangladesh? No? Cosa? Non assomiglia di Bangladesh? Non pensavo. Ma cosa pensavi? Non so, non ci ho pensato. Però... Dico? Arrivi in stazione, quindi... Cazzo, scappo via. Ok, tra quanto? Ma arriva adesso? Cazzo! No, digli che non sono qua. Ok, va bene. Ci vengo incontro. Ok. Hai una sigaretta? Un secondo, tieni. Ho un coltello qua io. Ok, ciao. Ascoltami, aspetta un attimo. Been slave to a 9 to 5, now we booming, no